Un weng nak kari Spain na dagari Israel gayo rung haka World Cup arjar arpan raw apan benada u presiden jong kari Spain. Kublai piki parlok persetan ban page bat ban kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel. Kari Spain minta kepadon hakerdan kepanikong jong ke FIFA. Rem ta kalami Khubor bagaris kap bena bakan weng nak sendon nak jing lekai FIFA World Cup arjar arpan raw. Dagari Israel gayo ban rung jika World Cup arjar arpan raw. Mar kijing lekai kan salong haki lightly kiri katagari USA, Canada, Mexico. Perkesapan lekai hau benai berkena gadai ru kastin ke baar ben lekai lightly kiri ya ke World Cup. Taga benta ke Isreal, benta kadang don hakerdan balai. Pakamai kendai poin na kisan sin mi badan hakijing kini ban yorung ke World Cup arjar pendro. Kebadan rengkat berkeri Norway, Italy, Estonia, Moldova. Kumta kari Israel minta kadang sa sakumba lightly kijing lekai. Pelada ke job bar lightly kijing lekai kala meni orung chika World Cup arjara pendraw. Ndrei kari Israel kam sam na yo ban drung shu haka World Cup nadu usnem katnai spa nyau kau hadu minta. Ndrei presiden negeri Spain lo ong badai ban weng no yakari Israel na kijing lekai international. Kadau bro gadai bakari Israel lahir tma man kapore. Namar kijing tokit jangga United Nation kalau orang minta kata yo bagari Israel kelihar tma bagari Palestine batbun pak Ibreu kelihap uneu presiden lo orang susu bagari Israel kandai ban yomat kumju kumba yomat gari Rusia namar bagari Rusia kalau syak kang haka UEFA bat haka FIFA namar ba gari Rusia kelihar tma gari Ukraine dongin saya pet bagari Spain kan weng no sendon la gari Israel kan yorung chika World Cup arjar penrau. Kublai si bun mabila pendut puara ke channel jangan pat ngasi pada gawe per video.